Thlir tu te chibai ule Indian Air Force in tlumte a thlir taka an thlir ram ven himna ta na manotangkai taktur sarkar masalam hundai atang to a French sarkar atanga lei kan tum Rafale jet fighter rualte chu man thein kan nei don hnai ta aram pahni sarkar ten inbiak na thui tak an kalpui nuwa le politiksa inchir thena na sat takkara nikum October ni riat Indian Air Force Day ya khan Rafale jet masaber in hlan na handover ceremony chu friends sa nei alonito ani kha tichuan ram pahni in rem siam ang chuan India in jet somthum paruk a order zinga amasa som pariat te chu nakum sangni somni pakhat kumtir lama aron khen beisei ani a nima sela tunlai khovel thilom dan thlirin le Indian Air Force 10 jet fighter tha an mamo na anasan ema wangin timan mo tura nor ani a tichuan chu nor na ang chuan tuna hian hun ruat a thlen ma in first batch te hi kan nei theidon ta ani Indian Air Force Thupuang 2 Wing Commander Indranil Nandi Saidanin ni khua in minbum ro lo ani chuan kar le ni lai ni July ni somni pakua khian Ambala Air Base Haryana a Rafale jet first batch jet fighter panga te hi anon thlengdon ni in asoi Wing Commander Nandi hian Indian Air Force air crew le ground crew te chu hetiang jet fighter thami tunlai ber le ral thuam changkang bera thuam te hi athil ti theina sang ber lantir thei turin full operational lantir thei turin an training to thu asoibok naktuk July ni somni pahni atang hian nithum otur Indian Air Force Commanders Conference chu Air Chief Marshal RKS Baduria ka isroina hnuaya New Delhi ya nei anidona he conference a hian Rafale jet fighter ron thleng masaber tur first batch te hi Ladakh area a man an ni tur le ni lo tur thu soi aniang Air Force Thupuang 2 soi ang chuan friends satranga India an ron pan na konga hian Rafale jet panga te hi United Arab Emirates sa choltir an ni anga tin van boruaka air refueling system mangin an tuite po thunbel ani bokang Rafale first batch jet fighter panga te hi lo nei bel tate reng po ni ila Indian Air Force in jet fighter squadron amamo za chu kanla nei lo na sa a chu wangin kan sarkarin tuna ma alak na chi sang te po hi aron hlotlin chhozel hun tur chu Indian Air Force 10 nghahhlelh takin an thlir mek ani tuntumatan chuan tokri se in hun hlu tak se nga ka video min lo en sak awangin lom thu ka saye